6 sati, 7 sati. Poštovanje, dame i gospodo, dragi gosti, jako mi je drago što smo se okupili ovde. Kao što znamo, najmanje jednak broj ljudi nas prati online, često i mnogo veći nego što je ovde prisutno. I ja uvek izgovorim istu stvar koja mi ne dosadi, zato što stvarno verujem u to kad se god okupimo ovde i uvek sa razlogom i uvek sa interesantnim sagovornicima, mi time pokazujemo da ovo za nas nije ruševina, nego da je i dalje biblioteka. Ne mogu da se umorim ponavljajući ovo, jer nam je to jako važno. I imali smo sreću da imamo veoma dobre sagovornike. Večeras nije izuzetak, to je ciklus našeg predavanja koji se inače zove Pisac u biblioteci, ali nije to pisac u najužem smislu reči. Pisac je svako ko piše, pisac je svako ko se bavi stvaralaštvom, ko reaguje na život na neki stvaralački način ili u oblasti kulture. I naravno da je naša večerašnja tema isto deo toga. Zadnji put kad smo bili zajedno sa Miškom Koraćem, bili smo u Viminacijumu i ja sam možda po prvi put shvatio razmere toga čuda tamo. Jeli smo rimski hleb koji otprilike liči na ove krnjatke, keramike, samo što je bio pokriven nekom tapanadom od maslina. Dobro, to nije toliko čudno, to postoji kod nas, nego nekim najčudesnijim namazom od šargarepe.
vi ne biste pomislili da šargarepa može biti nešto jako interesantno, ali kad prvo sama ideja da je to recept koji je star 2000 godina, a drugo pili smo vino iz nekih čaša isto keramičkih, koje su imali, onako su bile napravljene čvornovate, tako da ne mogu da vam ispadnu iz ruku, ma koliko bili pijani. Mi nismo bili ni blizu tom stepenu, ali je interesantno koliko su ljudi tako rano razmišljali o svim stvarima važnim. I onda, gledajući sam Viminacijum i tu rekonstrukciju, zaista čudesno, koju možemo biti ponosni, i ta ideja koju mi je Miško govorio da bi to bilo materijala da se na tome radi, sad ja ću pogrešiti, jedno 200 godina. I da bismo razumeli onih 2000 godina iza nas. I meni je 200 godina je onako 6 generacija plus minus, šta je 6 generacija među prijateljima. I ta ideja da stotine godina su nam potrebne da dosegnemo i razumemo 2000 godina koje su pre nas postojale, je bila neka najprirodnija kombinacija prošlosti i budućnosti na koju ja mogu da pomislim. I baš sam bio ponosan kada sam bio u tome, bio sam ponosan što tako nešto postoji u našoj zemlji, što postoje takvi zaljubljenici kao što su naši današnji gosti. I ja kažem jednom mom dobrom prijatelju koji se isto bio urednik kulture, kažem, bit će mi Miško Korać gost večeras, a on kaže, jeste ga zovnuli da kopa? I ja kažem, u izvesnom smislu, jesmo, ovdje rimska vila. Ako biste još malo kopali dole, došli bismo, rimski kastormi postoji odavde, otprilike do biblioteke, verovatno ću pogrešiti, dakle, pravi ljudi na pravom mestu. Molim vas, pozdravite naše goste večeras i dajem Jeleni mikrofon da bismo nastavili ovu priču. Hvala vam. Hvala za ovako lepu dobrodošlicu i dobrodošli vi na ovaj divni, mogu da kažem, sveti prostor, jer prostor gde je knjiga najznačajnija svakako je sveti prostor, magičan. Mi se nalazimo na tom jednom delu prostora Singidunuma, kao što ste već čuli, antička vila, i jesu ovde pronađeni mozaici i freske, ali isto tako vam je poznato da do Singidunuma se dolazi samo u fragmentima, samo u delovima, zato što je Beograd iznad i takav je slučaj sa većinom antičkih gradova. Dakle, nemoguće je istražiti ih u celosti, ali to nije slučaj sa Viminacijumom. I to je ono što je sreća Viminacijuma, zbog toga su ga verovatno prozvali Balkanski Pompeji takođe. Viminacijum je bio i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, veoma značajan rimski vojni kamp na Dunavu, na Dunavskom limesu, takođe jedna od najvećih nekropola u Evropi. Od 2000. godine, kada je istraživanje Viminacijumom preuzeo večerašnji gost, a moj direktor, dr. Mimir Korać, naučni savjetnik Arheološkog instituta i direktor Arheološkog instituta, od tog momenta na Viminacijumu radi jedan interdisciplinarni tim u kojem se nalaze, pored arheologa, i petrolozi, i matematičari, i geofizičari, istoričari umetnosti, antropolozi, arhitekte i tako dalje. I ono što je možda i najznačajnije jeste da je Viminacijum od tada, dakle možemo da kažemo slobodno 2006. godine, prvi na mapi kulturnog turizma u Srbiji i praktično da danas zaljubljenici u kulturni turizam uvek započinju od tačke Viminacijuma zato što se pozicionirao na takav način. Mislim da ako govorimo o značaju Viminacijuma, svakako moramo uvek da se vratimo izvorima i to je ono što Miomir Korać, a mi ga zovemo svi Miško, zato što sa njim radimo već godinama, uvek često pominje u svojim obraćanjima i uvek se zahvaljuje svojim profesorima, dakle, da kažemo prvi istraživači Vasić, Miloje Valtrović, Dragoslav Srejović, Milutin Garašanin, vaši profesori, vi često referirate na njih. Ajde da započnemo time da sa svim ovim što sam navela na početku, šta je Viminacijum danas, da je prepoznatljiv u evropskim razmerama i da je broj 1 u Srbiji, da li biste mogli sad da stanete ponosno pred njih i šta mislite šta bi vam rekli? Hvala na toj lepoj najavi, pogotovo što dolazi od saradnika. Dakle, znate, kad vas najave kao direktora instituta, to uvek malo ima neko, kako da kažem, neki prizvuk administriranja. I ja baš nisam ta osoba koja se više voli da administrira, ali kad već morate,
onda sam ja teo da administriram sa onima koji su postali zvezde i otišli tamo gde treba, otišli u večnost. A to su upravo moji profesori. I ja sam onda na Viminacijumu, a kasnije u institutu, kad sam postavio fotografije mojih profesora. Imaju jedan ulaz na taj naučni centar koji ima divno pročelje i kad uđete on vas ne ostavlja ravnodušnim, ali ja ulazim sa strane, jer gde ćete njihove portrete da stavite nego u biblioteci. I onda ja uđem na taj mali ulaz, prvo pogledam da me neko baš od njih ne gleda, ja razgovaram s profesorima, oni me pitaju je li mali, je sve okej, nas ne brukaš, ja kažem, profesori za sad još ne. Gledam da me neko ne gleda, kaže će, eno, šef je uknuo, opet priča i tako dalje. Dakle, bez njih ja ne postojim. A ne postojim zato što su oni imali svoje profesore. Oni su imali jednog Miloja Vasića, koga ja nisam upoznao, ali iz priča sam znao. A Miloje Vasić, učenik Mihajla Valtrovića. A Mihajlo Valtrović je jedan od ljudi koji su napravili Srpsko učeno društvo. Opet vuče korene i od Jovana Sterije Popovića. Jovan Sterija Popović još od ranije do Dositeja. I tako da, kad pomislite da ne vredite, uvek znajte koji je to niz ljudi utkan u vas. Dakle, ti trenuci koji dođu svakom od nas, ja, iz raznih razloga. Dakle, eto, to su prva neka moja poimanja o tome koje je moje mesto. I ja moram da priznam da je moje mesto tamo sluge. Imao sam tu čast, i privilegiju, tako sam ja to ishvatio, da budem čak pomoćnik ministra za zaštitu kulturne baštine tamo pred 10-15 godina. Znači, jedan od najmoćnijih, 200-300 najmoćnijih ljudi u zemlji, znate, imao neki veliku sobu, valjda je Šper projektovao, gde dok dođeš do mene, do jednog stola, treba noge da ti se odseku, ne znam, a tražiš nešto. Dakle, ja sam kao pomoćnik dolazio biciklom na posao, da se odbranim od moći. Moć koju imate u politici ili novac koji imate, to su dve najopasnije stvari. Novac traži vreme. Moraš da mu se posvetiš. Malo ljudi zna, kad imamo $1.000.000, a u suštini to rađa probleme silne. Dakle, mi smo zato večeras ovde, razgovorit ćemo i o interdisciplinarnosti, ovde smo pre svega da se leči. Znate šta je pisalo na Aleksandrovskoj biblioteci? Ovo je mesto gde se leči duša. Aleksandrovska biblioteka, gospodo moja, imala je, neko kaže 500, neko 700, većina ozbiljnih istraživača govori između 1.000.000 i gotovo 1.5 miliona. Znate koliko je to? To je odnos antika danas je 1:40. To je znači između 40 i 60 miliona knjiga, sve tri kongresna u Sankt Petersburgu i ona u Moskovska, kad bi se nanizali nemaju toliko. I to nam je taj antički svet ostavio. Razrušeno, ali mnoge stvari su ostale. Jedan od razloga zašto sam ja ovde je, osim što ćemo da se lečimo ovde i vi i ja, takav je prostor, eto i tu je i obližnja jedna divna prostorija u kojoj me obitovao jedan bogati rimski građanin. Dakle, jedan još od razloga, moja žena je radila u Narodnoj biblioteci. Ceo vek. Tako sam ja znao predmetne odrednice za ovo, za ono, predmetni stručni katalog, ona meni kaže, znaš ti da smo mi mala akademija. Sve te stvari sam saznao i vidio koliko je to rad u biblioteci jedan sjajan posao. A biti upravnik Narodne biblioteke pred nama je, gospodo, znate šta to znači? Biti upravnik Aleksandrijske biblioteke. Tamo je Euklid napisao elemente. Dakle, ljudi zaboravljaju tu važnost koju imaš iako pripadaš nekakvim
humanističkim ili društvenim naukama. One su motor. Gomilaš materina dobro im da dođe, koliko je, nije toliko još 100.000 puta ova korona, izbrišiti sve, mostove, pozorišta, molove, sve ono što je. Dakle, mi smo ti koji branimo. Mi iz ugla arheologije, vi iz nekih drugih ugla vezane za dušu. Zato je to večeri pisci, na Kosančiću i tako dalje. Dakle, zato ja vama zahvaljujem što ste večeras ovde došli. Pre svega vam slušate. Ja sam vam doveo ovako 3 sjajna sagovornika, jel? I ja ću vam samo reći zašto su oni ovde. Biblijacijum u pravom smislu interdisciplinarni projekat. On je uvijek imao neku posebno mesto u arheologiji. Znate, još od studentskih dana izdvojila se jedna grupa studenta koji su otišli na eliminaciju, oni su za nas bili elita. Ja nisam otišao sam na Đerdap, imao sam iluziju da su bogovi to pravili za sebe, pa da vidim šta bogovi rade. U stvari, radio sam tamo jedan magistarski rad o kasnoantičkim utvrđenjima sa sjajnim profesorom. Dakle, kad sam dobio posle poziv i došao na eliminaciju posle tog božanskog prostora Đerdapa, on mi je bio ni selo, ni varošica, bivše rudarsko mesto, ali onda te eliminacijom ščepa sa svojim nalazima i svim tim što on ima. I onda sam ja kao šegrtovo tu na eliminacijom skoro nešto oko 20 godina, dok prirodan stvari nisam postao ja gladni. I sad kuda dalje kad ste gladni? Imao sam utisak da to što je do tad urađeno je sjajno, ali želeo sam još nešto drugo. Radili smo nekropolu, 14.000 grobova, znate, ti grobovi počinu da deluju na vas noću, sanjate nešto, ne njih, ali sanjate nešto vezano za sve te stvari. I meni je bilo nekako dosta ti grobovi i htio sam da uđem u pusto polje koje se zove grad i legijski logor. I kad tako imate velike želje, onda vas neko i gleda. I kaže, aj ono malo da damo neki dinar. I dobijem ja prvi put u životu novac. 2000. godine. 3.600.000, veliki par. I noću se prvi šta da radim, s tim novcem, kako? I onda se setim mog dete, ili imam iluziju da sam setio mog dete. Kaže, kad god ne znaš šta da radiš, pojednostavi. I ja to pojednostavim, ajde da podelim na pola, u 2 kese. I s jednom kesom oformio interdisciplinarni tim. Pozove matematičare, elektroinženjere, oni koji se bave sa mnom 3D modelovanjem, analizom 3D objekata u zemlji, šta sve ne. A s drugom, šta hoću s time da postignem? Da to što pre vidimo nešto, jer ne možemo da iskopamo. Što pre da ga vidimo, da bismo kopali samo na određenim mestima, a da to onda što vidimo podelimo. A delit ćemo tako što ćemo to što otkrijemo pokriti. I mi nađemo terme, severnu kapiju vojnog logora, mauzolej i pokrijemo. I za 6 godina napravimo arheološki park. Habsburgovci vole arheološke parkove. Prave ih 80-100 godina. Ovo je takav prostor. Mnoge stvari ne mogu, ali mnoge stvari mogu. Tako da smo mi danas proglašeni za jedan od 10, čuvena jedna holandska institucija, EXAR, za jedan od 10 najlepših arheoloških parkova. I naravno, kada tako već postanete, otvorite arheološki park, ljudi dolaze to da vide i radite razne stvari, umeđu vremenu radite čak ekspertne sisteme iz oblasti arheologije, zajedno sa kolegama iz matematičkog i drugih instituta elektrotehničkog fakulteta. Onda naravno sebi date na značaj i počnemo da radimo sa radarima, magnetometrima, čime sve ne, da vidimo objekte u zemlji pre nego što smo ih istražili. I naravno date sebi jednu filozofsku osnovu odmah. Kažete,
Jer kako ćete kad izađete u javnost, nego malo se pravite važni. Što si mlađi, više se praviš važni. I onda mi kažemo, mi smo hegelijanci. Daleko sam naravno pojma Hegela, zašto hegelijanci ili pominjanje Hegela. Dakle, Hegel kaže, šta je saznajno? Kaže, saznajno je učiniti vidljivo nevidljivi. I mi sa georadarima i svim tim stvarima, tom tehnologijom, prođemo ovako po ovom zemljištu i vidimo objekte u zemlji. Nemate li ih vidjeti? Onda smo proširivali svih tih ljudi, krug ljudi, mladih ljudi, ti danas moji lavovi i lavice, jel? 16 doktora nauka, 9 doktoranata, svaki godine me neko obraduje. Onda smo proširivali sve te ljude da komplikovano je da saznate o prošlosti. Onda sam ih pozvao iz istorije umetnosti, iz arhitekture, iz antropologije, da vidimo kako možemo neku temu, nešto što ne znamo, mnogo ne znamo, da saznamo iz različitih uglova. Oni su tu pred vama i hoćemo jednu temu, večnu temu, znate, žene. Kućete bolju temu, ja? Ja mislim da smo i muškarci, ne znam koji je broj žena ili muškaraca, da ne umanem, da me neko ne umlati posle po izlasku. Mislim da su one mnogo kompleksnija i bolja stvorenja. Neka i imam iluziju, ali je moja. Dakle, one su u stanju da urade ono što mi nismo. Tako da smo mi večeras ovde zajedno sa vama, sa moja 3 dela mog arheološkog jednog tima, organizacijskog, sa Jelenom, koja će o tome čak napisala knjigu, jel? Tako da je Jelena večeras femina, Ilija Danković antika, govorit će sa arheološkog, a Balkanika, drugi Ilija, koji će govoriti o tom antropološkom aspektu. I moje, a ja se nadam i vaše, da večeras uživamo šta će oni sveta da nam otkriju. Pa ja prepuštam Jeleni da dalje nastavi druženje sa vama. Hvala Miško. Predstavljene su vam i kolege. Zapravo ovo je samo deo eliminacijumskog tima koji svakodnevno radi na istraživanjima, upravo to iz različitih aspekata. Mi smo ovde večeras da vam predstavimo samo jedan mali deo tih kompleksnih istraživanja. On je vezan za ženu u antici i nekako što se Ilije i mene tiče, dakle ovo je Ilija Danković, ona je Ilija Mikić. Što se Ilije Danković i mene tiče, mi smo baš nekako u kontinuitetu posmatrali tu sliku žene, jer se Ilija baš bavi ženama upravo do 3. 4. veka, a ja onda idem od 3. i 4. nadalje. I ideja zapravo za ovu knjigu je potekla iz ovog segmenta projekta koji, kako se i zove Viminacijum, Rimski grad, Legijski vojni logor, istraživanja materijalne i duhovne kulture. Dakle, govorimo o duhovnoj kulturi i moja osnovna ideja kada sam započinjala ova istraživanja bila je da se pozabavim tom duhovnom slikom o ženi. Dakle, ne ono samo što je vizuelno, portretno, ikonično, nego ono što je mentalna slika. Mentalna slika je zapravo slika koju vi imate o nekome. Modernim jezikom to bi se moglo nazvati imidž. Dakle, ne slika koju vi o nekome imate u svom umu kada ta osoba nije prisutna. Na tu sliku utiču različiti faktori. Ona nije vezana i najčešće za nešto što je sam likovni izraz, ali je pod uticajem i društva i kulture i različitih drugih spoljašnjih uticaja i ono što je važno, ta interdisciplinarnost pomaže nama da rastumačimo te slike, motive, simbole do kojih dolazimo, upravo zato što svako od nas iz svog aspekta tu sliku drugačije sagledava, drugačije značaj daje i suština te interdisciplinarnosti jeste u tome da se znanja sublimiraju, ne bili smo došli do najboljeg mogućeg rešenja. Ja sam najčešće koristila metodologiju studija vizualne kulture zato što ona u sebi baš i sadrži antropologiju i tu kulturno-sociološku antropologiju, dakle to je taj uticaj različitih kultura, društava na oblikovanje slike o nekome.
Gledala sam da što više koristim tih modernih metodologija, feminističkih studija, ženske istorije, pa i politike tela, jer žena je često bila objektivizovana, posmatrana je, dakle, najčešće i percipirana iz perspektive muškarca. I u svakom slučaju, kogod ona bila, da li se nama predstavljala kao carica, kao obična žena ili kao božanska žena, ona je u nekom smislu uvek bila interpretirana. Na području Balkana kult carice uveli su tetrarsi. I sami znate da je car galerije podigao Felix Romulijanu, majci u čast, vi ste pomenuli Justinijana, naravno Konstantin Veliki, neprikosnoveni, koji je svoju majku veličao do te mere da i dan danas se njih dvoje prikazuju kao carski par i tako su poznati. Obična žena je zapravo ona žena do čije slike se teško dolazi, zato što je rimska istorija najčešće zanimljiva sa aspekta osvajanja, sa aspekta ratovanja, sa aspekta monumentalnih građevina, spomenika, a tu ženama najčešće nije bilo mesta, zato što je to jedna vojna kultura u kojoj žena prosto nije bila percipirana na način da treba da se pojavi u nekom javnom kontekstu. I mesto gde se najčešće nalazi ta slika obične žene, žene koja je slična nama danas, jeste funerarni kontekst. Dakle, kontekst koji je vezan za grob. Tu ima dosta slika koje mogu da se tumače i to je jedino mesto gde je žena zaista ostala nekako sklonjena od te objektivizacije, jer je to slikarstvo zapravo bilo namenjeno za njen drugi život. Nije se pretpostavljalo da će imati posmatrače. Zahvaljujući arheolozima, posmatrači su došli naknadno i kasnije, ali te slike su zapravo najverodostojnije i nama najvažnije za spoznavanje slika o tim ženama. Isto tako, kada govorimo o funeralnom kontekstu, jako je važna funeralna arheologija, jer nam ona dopušta uvid u stvarno stanje stvari. U stanje stvari kako je živeo taj mali običan čovek i ta mala obična žena. Najčešće tu postoje natpisi ako govorimo o sarkofazima ili o stelama, ali kada to nije slučaj, kada su sahrane jednostavnije, onda je arheolog taj pravi tumač, u njegovim rukama je ta moć da rastumači te poruke koje je neko ostavio generacijama ili prosto onima koji bi trebali da budu zaduženi za taj zagrobni život. I iz tog aspekta volela bih sada da se nadoveže kolega Ilija Danković i da nam kaže koliko je važan taj grobni inventar i koliko je sloboda u tumačenju arheologa kada stekne uvid u grobne priloge i da li možda si došla do nekih zaključaka u odnosu na te priloge, čije su to poruke? Sahranjene osobe ili ono koji ih je sahranjivao? Dobro večer pre svega svima. I ja bih pre ovog direktnog odgovora na tvoje pitanje samo par reči rekao u stvari o položaju žena koje su imale kroz istoriju arheologije i odmah ne bih da budem u raskoraku sa onim što je Miško pričao, nije to nikakva kritika onih koji su došli pred nas, nego jednostavno svako vreme nosi neki svoj pečat, svoju misao, svoju filozofiju, jednostavno arheologija je često gledalo svih tih dominantnih principa i tokova u nauci i tako je arheologijom u njenom formativnom periodu i dosta dugo tradicionalno bio zastupljen jedan androcentrizam, što se očitavalo u izboru tema, ali i metodologija. I u godinama nakon Drugog svetskog rata zapravo dolazi do vidljive promene, jer je klima društva bila takva, život se menjao za žene, makar u nekim delovima sveta, u zapadnom svetu, kod nas takođe, i arheologija kreće da se transformiše pod uticajem feminističke misli. To su ti talasi feminističke kritike na arheologiju, gde je prvi zapravo bio stavljanje vidljivosti na žene, dakle da one izađu iz tog mraka, iz tog neproučavanja, da tako kažem, i da ih mi vidimo. I to je pratilo i arheologiju rimskog perioda u svim delovima Evrope, tako i kod nas, jer zapravo to je nasleđeno od rimskih historiografa, jer nama su iz rimskog vremena ostali zapisi samo muškaraca, te muške elite, i uopšte nismo imali uvid iz nekog ženskog ugla i možda bismo i mi tada drugačije percipirali rimsku državu i zapravo proučavanje rimske države onda se zasnivalo na tim konceptima imperijalizma i kolonijalizma kraja 19. veka i zbog toga
i verujem kada bi se i među generalnom populacijom i među stručnom sprovela neka anketa šta su prve asocijacije na rimsku državu, a to su ta onda vojna i politička hegemonija nad starim svetom, vojska, naoružanje, arhitektonski podvizi, i u takvoj jednoj priči mi zapravo zaboravljamo na skoro polovinu antičke populacije, koja je bila izuzetno bitna i što onda proučavanjem shvatamo da su i sami Rimljani shvatali koliko je taj deo populacije bio bitan za očuvanje, dakle, niti tog društva, te civilizacije, za jednostavno preživljavanje njihovo i replikovanje njihovih običaja. I onda u jednom trenutku, pošto Viminacijom je uvijek pratio sve te savremene trendove, nekoliko nas je odlučilo da iz mraka izvadi te stanovnice Viminacijuma, da im damo lik, po mogućstvu glas, da shvatimo kako su izgledale, koji su izazovi bili pred njima, sa čime su se suočavali, kako su se nosile, i ono što, mislim, arheologija može zapravo da da, to je da rekonstruišete njihove identitete. S obzirom da je Viminacijum, kao što je već rečeno, mesto gde je na teritoriji celog Rimskog carstva najbolje istražena nekropola sa 14.000 grobova, nekako je logično polazište u stvari bila ta funerarna arheologija, koja je jedno izuzetno korisno oruđe i nezaobilazno kada se govori o bilo kakvom društvu, pa čak i onima koja su najbolje istorijski posvedočena. Dakle, imamo dosta zapisa, možemo i dalje dosta saznati o zajednicama. I tu su sad i različiti teorijski pristupi. Sahrane nisu jednodimenzionalna simbolika. Dakle, sahrane nam ne govore samo o pogrebnim običajima, već nam mnogo toga govore o živoj zajednici. Ali one u isto vreme nisu ogledalo ove zajednice, nego idealizovana slika. Jer ko zapravo nama ostavlja tu sliku, to su živi. I svaki grob je produkt politike živih, to je ono što oni žele da poruče večnosti. Dakle, idealizovanu sliku društva. U stvarnosti su te žene predstavljene na jedan način u pogrebnom kontekstu kao one koje se brinu o domaćinstvu, o porodici, mogle naravno potpuno drugačije da se ponašaju, ali u tom svetom prostoru koji će ostati za večnost, one su posvedočene na taj način. I mi smo zapravo analizom tih predmeta, tih različitih spektara predmeta koji su polagani uz određene kategorije uspeli da izdvojimo 4 ta glavna životna stadijuma u životu žena, o tome ćemo verovatno još malo kasnije da pričamo, i zapravo plastično bih objasnio koji je naš napredak sada u odnosu na ono što bismo do pre par godina mislili. Otkriven je jedan sarkofag nadomak Viminacijuma u njegovom severoistočnom podgrađu, tu je sahranjen jedan par i ženska individuum u ranim 20. godinama koja je u njemu sahranjena imala je ukosnice, imala je ogledalo i imala je zlatne naušnice. I sada prva asocijacija bila bi, jednostavno ona je volela da se ulepšava, volela je da se brine o svom izgledu i to bi zapravo bila velika zamka davanja nekog vanvremenske dimenzije stereotipama koje mi imamo danas prema ženama. A zapravo kada se prouče svi ti konteksti, kada se prouče istorijski izvori, možemo da shvatimo da te ukosnice su izrađene od posebnog materijala koji ima ulogu u zaštiti reproduktivnog zdravlja, dakle on je čuvao ženu. Naušnice su na neki način bili, to postoji u pisanim izvorima, ordenje žena, dakle pošto nisu mogli da primaju titule i ordenje koje su mogli muškarci u njihovom društvu, ovo je bio njihov orden kao zasluga za očuvanje civilizacije, za očuvanje doma i porodice. I na kraju ogledalo koje bi bilo isto karakterisano kao nešto što služi da bi se žena divila sama sebi, zapravo imalo jako bitnu ulogu u svadbenoj ceremoniji. Onda drška tog ogledala o kome baš pričamo je bila u vidu Herkulovog čvora, Herkulova plodnost je bila poznata i nevesta je na dan venčanja imala pojas u tom obliku, tako da nam taj predmet može govoriti i o tome da je ona zapravo stupila u brak, što je jedna, ako nemamo epitafni natpis, jedna činjenica koja bi nam ostala van domašaja kada bismo samo gledali skelet. A sam skelet nam može reći još mnogo toga, to će moj kolega mnogo bolje znati da govori od mene, i kosti iz ovog sarkofaga su na analizama i željno očekujemo rezultate da bismo videli da li smo u pravu, možda će nas to opovrgnuti, ali svakako ćemo saznati još mnogo toga. Hvala Ilija. Baš si nam lepo dočarao ovo. I sam si naznačio koliko je velika važnost antropologa u istraživanjima, upravo svima ovima što si rekao.
i zato antropolog iz našeg tima, Ilija Mikić, dr. Ilija Mikić, bavi se antropologijom iz više aspekata, ali večeras upravo ovim povodom da nam kaže kakve su to bile stanovnice Viminacijuma, šta je za njih karakteristično vezano za starosnu dob, zdravstveni status, visinu, da li svo ono minijaturni nakit koji vidimo po muzejama ima zapravo veze sa njihovom tom finom gracijalnom gracijom. Hvala Jelena i ja bih hteo na prvo mesto da se zahvalim našim večerašnjim slušalcima što su došli u ovolikom broju, tako da meni je pripala ta čast večeras da pričam o bioantropološkom aspektu istraživanja skeleta sa Viminacijuma i kao što je već rečeno, do sada je iskopano oko 14.000 grobova, to je preko 20.000 skeleta. Od tih 20.000 skeleta 1/3 je otpadalo na kremacije, dok su ostali skeleti pripadali inhumiranim, to jest skeletnim pokojnicima. S obzirom da je Viminacijum bio rimski grad i vojni logor, ne treba da nas začuđuje odnos žena i muškaraca, to jest na jednu ženu je dolazilo nešto više od 2 muškarca, ali isto tako ne treba da nas čudi i životna starost, prosečna životna starost žena koja je iznosila svega 34 godine. Dok je kod muškaraca ona bila nešto više i iznosila oko 40 godina. I ovo što je koleginica Jelena malo pre rekla, naročito su interesantna istraživanja koja su dala podatke o telesnom rastu, koji je, ako verujete, iznosio u rimskom periodu svega nešto više od 151 ili 152 cm. Tako da tu može da se napravi konekcija između grobnih priloga i građom Rimljanki koje jesu bile u većini slučajeva veoma gracijalne. Mi ćemo ova naša istraživanja koja su nam dala osnovne podatke o kojima sam malo pre govorio, nastojati da potpunimo i da ih na neki način i unapredimo savremenim analizama koje su fizičko-hemijskog tipa. I kao što je naš direktor Mio mi rekao na početku, žene imaju tu jednu uzvišenu misiju, a ja kao biofizički antropolog to moram da napomenem, jer one ipak produžavaju vrstu, a nema važnijeg zadatka u našoj civilizaciji od toga. Tako da mi ćemo pokušati uz pomoć tih novih analiza, to jest analiza zubnog cementa koji se formira u zubima, da utvrdimo koliki je broj trudnoća zapravo mogla da ima neka žena u rimskom periodu. Zubni cement, to jest linije zubnog cementa se upotrebljavaju u forenzičkim naukama već dugi niz godina pa i decenija zapravo za utvrđivanje starosti, ali s obzirom da žene doživljavaju raznorazne metaboličke šokove tokom svog života, naročito tokom trudnoće, te cementne linije imaju malo drugačiju strukturu, pa mi možemo njihovim brojanjem da utvrdimo i tačan broj trudnoća. Takođe, sa druge strane, jedna veoma bitna činjenica koju ne bih da zaobiđemo u ovom momentu, to je da na osnovu svih ovih preko 20.000 skeleta mi smo do sada uspeli da utvrdimo i najmanje 10 različitih antropoloških tipova i među tim tipovima za sada uradili smo i 4 rekonstrukcije kako su izgledali ti žitelji Viminacijuma i tu je vladala pre svega jedna velika heterogenost koja je potvrđena i izotopskim analizama stroncijuma. Stroncijum se taloži u zubima ljudi u najranijem detinjstvu i on oslikava, to jest reflektuje sliku geološkog područja u kome je ta osoba rođena. Tako da mi možemo na jedan veoma precizan način da utvrdimo da li je ta osoba rođena na Viminacijumu ili je migrirala na Viminacijum odnekle drugo. A sa druge strane, pričali smo o ženama i kako su one prikazivane u Rimu i Jelena je o tome ispričala veoma podrobno i dala je neke opšte podatke koje znamo, ali sa druge strane ja bih voleo da istaknem i zdravstveni status žena, koji je zapravo pokazatelj kako je obična žena živela u rimskom periodu. Mi to možemo da vidimo
putem tragova na kostima koje ostavljaju zapravo svakodnevne aktivnosti. Tako da, pogotovo na kičmenom stubu populacije, ženske populacije sa eliminacijama, mi imamo raznorazne patološke promene, kao i na dugim kostima, koje nam svedoče o tome da su žene ipak morale u rimskom periodu da se bave teškim fizičkim poslovima, da na taj način doprinose zajednici i da bi ta zajednica biološki i opstala. Hvala, Ilija. Ilija će se nadovezati sada na jednu specifičnu sliku, ali ću pre toga želela bih da čujemo Miška Koraća, koji je jedan od prvih koji je protumačio zidne slike iz grobnice sa Viminacijuma i jedna od najkarakterističnijih je taj portret rimske matrone koji ste vi prozvali divina, a onda posetioci spontano antička Mona Lisa. I sada kada se uporedi ono što vi kao arheolog znate vezano za grobni kontekst te naše antičke Mona Lize i ono što se zna tumačenjem njene predstave, zapravo potpuno se poklapa sa rezultatima do kojih su došli antropolozi. Dakle, bio sam prisutan u tim danima tamo negde 80. neke godine, kada 83. Ja to ne sam da kažem. Dakle, kada smo otkrivali jednu grobnicu trapezoidne osnove, trapezoidnih preseka, i ukazalo se to slikarstvo. I moram da priznam, mi smo našli preko 1500 zlatnih predmeta, više desetina svetskih unikata i tako, ali moram da priznam da to slikarstvo koje smo otkrili, a bilo je kasnije drugog, je meni i dan danas ostalo najimpozantnije i najupečatljivije. I ukazuje se taj portret jedne mlade osobe sa jedne strane, na tim podružnim stranama, s druge strane jedan sluga, prinosilac koji drži jedan poslužavnik sa ritualnim hlebovima i tako dalje. I prva stvar koju se ukazala, koju smo videli, to je ta genijalnost slikara. Znate, Jelena je govorila o tom grobnom slikarstvu, ja delimično. Dakle, neko umre, a onda oni koji je žele da je ovekoveče za onaj svet i oslika je umetnik. Ali to se zatrpa. A radi umetnik koji je genijalan, koji je Vermeer, koji je Picasso, ako volite, Michelangelo i Da Vinci. Dakle, radi umetnik čije telo se zatrpava, ali umetnost je večna. I onda mi 2000 godina kasnije otkrivamo. Antropolozi nam kažu na osnovu kosti koje su našli da je bolovala degenerativne promene na butnim kostima, teške jeste, da je u stvari možda bila nepokretna i tako dalje. Tako da u stvari to nas, ta umetnost koja je na eliminaciju i umetnost koja uopšte postoji je spasilac civilizacije. Samo to treba imati u vidu. Mi smo kasnije našli još 20-ak i nešto 30-ak zidno oslikan, fresko oslikanih grobnica, ali taj pokazatelj da je tu živeo genijalni slikar koji je možda svestan bio genijalnosti, ali nije izložen sudu javnosti. I u stvari ono što će ipak kad tad doći. Prema tome, negujte to što imate u sebi, ne podcenjujte, dragoceno je. I nemojte, ne zagovaram siromaštvo, i ja volim da je moja žena cipela iz Firence. Ali nije centralna stvar. Sve potrošite. A ostane vam šta? Ime. I zato ja govorim o mojim profesorima. Oživljavam ih. Zato mi govorimo o ovom genijalnom umetniku. Oživljavamo. Dakle, spasite sebe tako što postajete večno u nekom drugom svijetu. Ilija, je li ima antropologija repliku na ovo? Da, svakako da ima i pre svega ovo je jedan ovde u stvari rezultat multidisciplinaran, nije samo antropološki. Tako da na osnovu
malog broja kostiju, nažalost, koji je bio nađen tada u grobnici, mi smo uspeli da uradimo rentgenske snimke i na osnovu blutnih kostiju koje su pokazale te degenerativne promene smo uspeli da utvrdimo, znači da je ta osoba bolovala od najverovatnije rahitisa u mlađem periodu, s obzirom da je i sama devojka, to je mlada žena koja je imala manje od 20 godina, prikazana samo do pojasa. Tako da naša interpretacija je bila zapravo ta da je ona bila nesposobna za trudnoću i nije mogla, znači, usled tih problema sa zdravljem da iznese celu trudnoću, kao što sam rekao, ali rentgenski snimci, znači, koji su urađeni u antropološkoj zbirci u Minhenu su samo potvrdili te naše pretpostavke, tako da je u kasnijoj interpretaciji zapravo istorija umetnosti i arheologija dala kompletniju sliku o ovoj zaista reprezentativnoj grobnici koja je možda i najbolji izraz slikarstva na Viminacijumu, gde je, pretpostavlja se, i postojala, znači, škola slikarstva. Hvala, Ilija. Dakle, na Viminacijumu jeste radila jedna umetnička radionica i pored ove, kao što je Miško rekao, 30 i više još oslikanih grobnici, ko zna koliko će ih tek biti nađeno. Ono što je, recimo, zanimljivo za tu divinu i baš zato što smo dobili i taj aspekt i istorije umetnosti, arheologije, antropologije, ja bih da se vratim na te slike uzornih dama. Ona je skrenula pogled u stranu i čak i na taj način u prisustvu muškarca koji je naspram nje pokazala da drži do sebe. Dakle, ne gleda ga direktno u oči, već drži pogled skrenut u stranu i to se smatralo za jedan od tih poželjnih vidova ponašanja u društvu, ukoliko sebe smatrate uglednom rimskom građankom. Ono što je takođe indikativno za tu grobnicu jesu preuveličene dimenzije paunova, a ono što ste i vi, Miško, pisali, što znamo recimo često sa reversa novca rimskih carica, jeste da je paun posvećena životinja boginji Heri, odnosno Junoni, tako da jako često se kultovi određenih božanstava mogu dovesti u kontekst sa i grobnicama i grobnim slikarstvom, pa tako imamo Kupidonu, grobnice sa Kupidonama koje mogu da referiraju na kult Venus funerarije, koja jeste bila poštovana upravo tada u tim trenucima kada je životna nit prekinuta rano za mlade devojke naročito. I ne samo da su ljudi bili verni kultovima i nadali se u zaštitu božanstava, već i sami gradovi. Pa je tako i Viminacijum imao svoju zaštitnicu, kao i većina velikih metropola, kao što je to imao Rim, Konstantinopolj, Antiohija, Aleksandrija, Trir. I Viminacijum je imao svoju zaštitnicu, koja je bila u isto vreme i zaštitnica grada i provincije Gornje Mezije i koja ruke polaže na glavama bika i lava, koji su zapravo simboli dve legije, 4. Flavijeve i 7. Klaudijeve, koji su i osnovale Viminacijum, što nam i govori o tome da moć i snaga provincije i grada počivaju na vojnoj snazi. I to potvrđuje tu ideju da Viminacijum jeste bio najvažniji kao vojno uporište, iako je bio na raskrsnici puteva, i sva ova bogatstva koja se nalazi u arheologiji, u istoriji umetnosti, u antropologiji jesu zbog toga što se nalazio na raskršću puteva i što su različiti uticaji od Bliskog istoka preko Germanije i zapadne Evrope se sticali tu i slivali tu. I kada pričamo o zaštiti, pored toga, žene su jako rado i često koristili amulete. Različiti nakit se koristio za tu neku ličnu zaštitu. Ja sam govorila često o toj meduzi koju su žene nosile, jer se meduza smatrala jednim demonskim bićem, jako dugo njen kult potiče još praistorije i njen onaj strašan, zastrašujući pogled koji je mogao da skameni i zmijoli u uvojci, u kosi, služili su zapravo da bi oterali zlo. I žene su rado meduzu koristile za dekoraciju nakita. Međutim, nije samo taj neki
likovni izraz bio važan, motiv ili simbol, već često i materijali su nam govorili specifični o toj zaštiti i Ilija je jako puno svog istraživanja posvetio upravo tome, ne bi li dešifrovao šta je sve moglo da služi za zaštitu Rimljana. Tako je. I moram pre svega da kažem da u životnom toku jedne žene, dakle u rimsko vreme, u Viminacijum, od rođenja do smrti, ta neka zaštita, ali u širem smislu, zaštita i čuvanje nekoga i nečega je uvek bila sve prisutna. Bilo da se radi o zaštiti jedne individue, pa sve do zaštite i čuvanja običaja i nastavka društva. Ovde ću se ukratko osvrnuti na ono što sam rekao o tim životnim stadijumima kroz koje je prolazila jedna žena, jedna stanovnica Viminacijuma, i prvi je bio to detinjstvo, infancija, od rođenja do 7. godine života, što je bio najrizičniji period u celom životnom toku, dakle i muškog i ženskog stanovništva, budući da za mnoge bolesti naravno nisu postojali lekovi, da je smrtnost bila velika, to Ilija bolje zna, da je oko 50% jedne generacije umiralo do te 7. godine. I ono što je najbitnije u materijalnoj kulturi, kako mi to vidimo u arheološkom zapisu, zapravo jesu te niske amuleta koje su deca nosila, koje se zovu krepundija, od latinske reči krepare, što znači sveckati, proizvoditi zvuk, i to upućuje na njihovu svrhu da u stvari rasteruju te zle sile. I sam sastav tih amuleta takođe upućuje, to je njihova glavna uloga, to su životinjski zubi, to zubi nekih grabljivica koji su opasni po bilo koga ko napada dete. Dalje, u falusi, tu su bitni različite boje, zvukovi, dalje to su zvonca, to su perle, koje često imaju motiv urokljivog oka, i onda se dolazi negde do te 7. godine, do koje ne vidimo neku značajnu razliku između dva pola, kojih su naravno Rimljani bili i tekako svesni, i gde se po prvi put pravi bitna razlika na dečake i devojčice. I njih onda u tom trenutku kreću da podučavaju životnim, rodnim ulogama koji ih očekuju u životu. I devojčice u tom periodu dobijaju jednu lutku koja se zove pupa, preko koje one uče zapravo šta ih očekuje, kako treba da se drže, koji su to stavovi, kako treba da se oblače, i one uvek imaju izražene polne karakteristike, pa se devojčice uče i fiziološkim promenama koji ih očekuju. I uče ih zapravo o tome da one kroz te pokrete i odeću treba opet da čuvaju, da štite svoju čednost, svoju smernost, koja je smatrana najvećom ženskom vrlinom u to vreme. Oko 12. godine zakonski, ili pre će biti sa prvom menstruacijom, one su ulazile u sledeći životni stadijum, to devojaštvo, kada postaje virgo i kada kreću intenzivirane pripreme za brak. Često se misli da su one dosta ranije stupale u brak, jer jednostavno zakonska granica da se devojka uda bila 12 godina, međutim, na osnovu nadgrobnih spomenika, gde je to zapisano na osnovu različitog materijala, verovatnije je da izuzev ovih, u stvari, najbogatijih slojeva gde su sklapani rano politički brakovi ili ekonomske prirode, uglavnom su se devojke udavale u kasnim tinejdžerskim ili ranim 20. godinama. I ovde sada imamo jedan nov vid čuvanja, gde rimski pisci kažu da ove devojke treba da se čuvaju od spoljnih uticaja. Jer Rim je, to ne smemo ni jednom trenutku da smetnemo se, oma mizogino društvo izuzetno, pogotovo prema devojkama u tom periodu, i oni govore o njihovoj nekontrolisanoj seksualnoj prirodi, da ih treba čuvati od štetnih uticaja, da u suštini ne treba da izlaze iz kuće, iz soba, ne treba im davati da jedu meso, da piju vino, i u tom periodu se dakle intenzivira priprema za brak. I ono što je jako bitno, to je Jelena malo pre napomenula, smrt devojke u ovom razdoblju je smatrana izuzetno tragično za zajednicu, i to je u vezi sa onim što je Ilija pričao o nastavku vrste, čovečije vrste. Jednostavno to ima i zapisano, to je nego nenadoknadiv gubitak za zajednicu. Dakle, ona je u potpuno reproduktivnom periodu, stasala je za udaju, i to se očitava takođe u arheološkom materijalu, jer su to grobovi sa takozvanim neobičajno raskošnim grobnim inventarima. Rimljani, naime, su izbegavali da stavljaju previše vrednih predmeta, čak rimski pisci kažu to radi prost svet. Međutim, postoje te sahrane sa većim brojem zlatnog nakita, koje se vezuju zapravo za devojke koje su preminule u ovom periodu i koje su sahranjene sa mirazom, koje nisu mogle da ponesu
u kuću svog budućeg muža i fizičko-antropološke analize nam i potvrđuju to, uvijek su to u tim nekim tinejdžerskim godinama sahrane retko ima odraslih žena. Kada govorimo o odraslim ženama, stižemo do tog braka i u tom trenutku se završava taj formativni period jedne individue i ona postaje element socijalizacije. Dakle, do tada su nju socijalizovali, sada je na njoj da čuva da proizvede i da čuva buduće naraštaje, da čuva dom, da čuva porodicu, što je bila njena glavna uloga, što je zapravo jedna nemerljiva uloga, jer i sami Rimljani su bili svesni da je porodica u njihovom društvu bila osnovna ćelija. Oni su čak nazivali rimsku državu ogromnim domom gde je ognjište bilo u Vestinom hramu, ta vatra. I za razliku od Grčke, koja je imala oformljene institucije koje su mogle da socijalizuju mlade, to je u Rimu bilo povereno porodici, gde je majka opet bila u centru toga i Rimljani su bili izuzetno svesni toga i tu, pored tog mizoginog stava, dolazimo do onoga da su oni izuzetno cenili svoje žene, gde Seneka kaže, iako smo i mi nametnuli toliko stroga pravila u životu, one su naše načina da postanu mnogo uticajnije od raznih muškaraca i on tu podsjeća da su braća Grah, dakle izuzetno bitne osobe u republikanskom periodu, Avgust i pred njega Julije Cezar, bili deca samohranih majki. Da su to najveće ličnosti zapravo rimske istorije koje su u svom formativnom periodu imali isključivo ženski uticaj. I zbog toga se vraćamo na onu priču, one nisu mogle da dobiju orden za to što su radile, što su čuvale rimsku državu, pa im je onda orden bio nakit. Hvala Ilija, lepo si nam predočio upravo ta životna doba i nekako nisi to naglasio, ali se to čita se iz ovoga što si rekao, se zapravo primarno za jednu ženu u rimskom dobu bilo brak i majčinstvo. Dakle, sve što je išlo u kontrasmeru smatralo se neuspehom, naročito ako su to bilo u pitanju carice, koje su imali ipak tu jednu ulogu da obezbede naslednika carskog trona, a prioritetno, ako je moguće da bude muško, a tek onda žensko dete. I zaista skrenuo si pažnju na na taj tretman žena, ali čini mi se da upravo ono što si pomenuo, one su nalazile način da se bore. Nalazile su te neke sopstvene načine i mislim da je presudan bio taj njihov uticaj u kući koji se mole na decu i na porodicu, jer ono što su neki istraživači, a to su naročito oni koji se bave psihoanalizom, koji su bazirali na Jungovim teorijama svoja tumačenja, oni su došli do zaključka da je zapravo hrišćanstvo pobedilo zahvaljujući tome što su žene bile učiteljice svoje dece kod kuće, da su one bile te koje su prenosile poruke svojim mladima, jer su očevi bili zauzeti van kuće često na bojnom polju i da je zapravo ta generativna moć došla iz kuće koju je hrišćanstvo pridobilo. Za kraj, pošto smo, koliko vidim, blizu kraja, voljela bih obojica da mi kažete, pre nego što pitam šta će biti i kakva je budućnost Viminacijuma, kakva je budućnost stanovnica Viminacijuma i Ilija, ja bih voljela ti da nam skreneš pažnju na značaj specifičnih nalaza, to su veštački deformisane lobanje sa Viminacijuma, koje, čini mi se sad, naročito u najnovijim istraživanjima, pokazuju koliko je stvari uticaj negde tamo, u Bavariji, ako se ne varam. Nije samo u Bavariji, mi imamo jednu zaista impozantnu kolekciju veštački deformisanih lobanja na Viminacijumu, ukupno 31 na taj način deformisano lobanju. I sada većina vas koji nisu arheolozi, onda vjerojatno se pita šta su te takve lobanje predstavljale, zašto su se one sprovodile, ko ih je sprovodio, kako su ovde došle, i ja ću to pokušati da vam ukratko i objasnim. Tako da, taj običaj, ta praksa je došla na Viminacijum i na ove prostore posredstvom Huna, znači iz Azije, gde je taj običaj bio široko rasprostranjen, ali na Viminacijumu se on preneo tokom perioda kasne antike na germanska plemena Ostrogota i Herula, koja su na Viminacijumu boravila tokom 5. i 6. veka. Pre svega, moje lično mišljenje je da je
da su takve lobanje predstavljale jedan estetski ideal, gde su roditelji svoji deci od najranijeg detinjstva motali glave bandažnim trakama, ili to je bili neki današnji zavoji, samo možda tvrđa tkanina bila u pitanju, preko čeone kosti, preko parietalne kosti, tako da je pre svega, po mom mišljenju, to jedan estetski ideal koji su ljudi u tom periodu hteli da naglase kod svoje dece, koje su kasnije, naravno, ceo život imala i zadržavala takav oblik lobanja. Jelena je napomenula veoma važna istraživanja koja su se svodila na istraživanja DNK, zapravo drevne DNK, koja su urađena i na materijalu sa eliminacijuma i na materijalu iz Bavarske, tako da dobili smo jednu veoma interesantnu informaciju kako se taj običaj prenosio. S obzirom da su lobanje sa eliminacijuma sa jedne strane pokazale poreklo iz današnje Rusije i Kazahstana, to je sa njihove granice, što je širok pojam, s obzirom da je ta granica dugačka otprilike 6000 km, ali pretpostavlja se da su te lobanje bile hunskog porekla, da su oni migrirali na eliminacijom, ali zapravo još interesantni rezultat su predstavljale lobanja koje su pokazale genetski materijal, to jest genetsko poreklo jugoistočne Evrope. Tako da su žene, pogotovo u tom periodu, pokazale jednu značajnu mobilnost ka centralnoj Evropi i na taj način su zapravo žene širile taj običaj veštačkog deformisana lobanja ka današnjoj Nemačkoj i centralnoj Evropi, znači i dalje. Naravno, ova istraživanja su još uvek u začetku i treba nam jedan veći uzorak da bi sve ovo mogli da potvrdimo. Ja ću samo kratko što se tiče šta nosi budućnost za stanovnice eliminacijama. Mislim da im je budućnost svetla, da se sve više govori o njima i mislim i ova večerašnja naša tema je takođe jako lep primer toga i tvoja knjiga i smatram da ćemo još mnogo saznati o njima. Čekaju nas sada još teži zadaci posle ovih prvih. Volim da kažem da je bilo lako na osnovu grobnih inventara izdvojiti ih i sagledati. Sada da vidimo gde su one bile u gradu, koji je to bio njihov prostor, šta su radile, da li su bile prisutne u logoru. Koleginica Milica Marjanović je ovde večera sa nama, ona se bavi takvim temama, tako da će se još mnogo govoriti o stanovnicama eliminacijama. Hvala Ilija. I za kraj, pošto sam dobila instrukcije da moram da postavim pitanje vezano i za budućnost eliminacijuma, ljudi su često uplašeni zato što eliminacijum se nalazi u jednom specifičnom krajoliku. Iako je to plodna zemlja, ona je plodna i iznutra i praktično termoelektrana i kopovi neumitno delaju. I kad se pogleda iz vazduha, eliminacijum deluje kao jedno poluostrvo i čini mi se da ljudi verovatno imajući u vidu taj krajolik i pejzaž možda su i zabrinuti, ali suštinski volela bih da im te zebnje odagnate i da im kažete zapravo čuli smo kakva je budućnost stanovnica eliminacijum, ali ajde da čujemo i kakva je budućnost eliminacijum. Mislim da ne treba da brinu od 450 hektara gde se eliminacijom prostirao kao legijski grad i grad. 350 hektara je iz toga izdvojeno kao jedan arheološki park i to će tako i ostati. Ono što bih stvari hteo da kažem, to je da radeći na toj eliminacijonskoj knjizi, tu uvek ima, naravno, osim objektivnosti i mnogi subjektivne stvari, kroz svaku knjigu otkrivate sebe, hteli vi to ili ne, to pisci sigurno najbolje znaju. Dakle, svaka knjiga za vas, pa pogotovo u naučnom smislu, zahteva da stavljate tu glavu na panj. Da kažete nešto što možda je proizvod sve akribičnosti koji se prethodno imali. Sve ono što ste videli, čuli, zapisali, doznali, citirali. Sad, kaži nešto. A to nešto, ja sam negde na početku stavio tu glavu na panj, pa kako bude, rekao sam da će za 40-50 godina eliminacijum biti jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na svetu. Opa, pazite.
te reći to. Ne po istraženim zidima, bit će njih sjajnih sigurno. Ne po mnogo lepših mesta po svetu ima, da ih ne nabrajam, nego po informacijama koje će dobiti. Dakle, to je prostor otvoren, nema ni jedne kuće, nema savremene aglomeracije. I mi upravo ovakve stvari saznajemo, taj sjajan tim od tih 25-6 istraživača, u stvari sve to polako razaznaje i oni će ti koji će to doživeti i koji će proneti tu slavu. Ali mi mnoge stvari sada ne znam. Šta uraditi? Iza parkinga mi smo napravili veliki depo. Pa sve što ne razumemo, stavimo u kutije, razumeće neko drugi. Ja bih najpre da se zahvalim Mišku što je predložio ovu temu da se večeras nađe na ovoj tribini, zato što je nama Tromoji i Milici, koja je takođe sa nama, ona jako važna i važno nam je da se o tome priča. Hvala vama što ste bili strpljivi i slušali nas, ali pre nego što odete, ja bih da zahvalim i našoj dragoj Sanji, koja je sve vreme tu da vam dočara kako je jedna Rimljanka izgledala i ovo bi bila jedna tipična moda, jedne lepe Rimljanke, osim što nosi ovaj purpur, to bi već svedočilo da je pripadala višem staležu, dakle nije bila bilo ko. Sanja je naša bibliotekarka inače, ali evo večeras je bila u ulozi Rimljanke i volela bih sada još da budete strpljivi do kraja, pošto želimo da imate i uspomenu na ovo veče. Miško će vam objasniti igru koju treba da zaigrate s nama. U stvari nije samo uspomena, znate, na kraju sve kažete. Arheolozi su intelligence. Ko sve nije radio u arheologiji, ja? Nas interesuje, a Sanja će meni tu da pomogne, ko ste vi? Nemamo dovoljno vremena da ovako sa svakim popričamo, da otkrijemo te vaše tajne. Ali kako mi možemo da otkrijemo ko ste? Dakle, imamo fragmente, antičke fragmente, keramike koji su obrađeni. Mi nismo znali u suštini šta ćemo sa njima i onda je krenulo da uzmemo Vilara, Albina Vilara ili nekog drugog, jel, sa latinskim citatima i ekipa ili oni samo da pišu latinski naziv, na latinsko ime neke sentence i srpski prevod ili neki drugi prevod nekom stranom jeziku. I mi to stavimo u jednu posudu, različite stvari, karakterne osobine, filozofski neki pojmovi, stavovi i tako dalje. I mi imamo običaj gostima koji dođu i ugledni gosti, a ja bih volao, mogu da pročitam na Wikipediji ili već negde šta je on sve, ali to nije njegova suština, nas interesuje vas suština, ja. I onda mi od vas u toj igri zatražimo da zatvorite oči, pa bih ja zamolio Sanju, ja, da zatvorite oči, da izaberete jedan fragment keramike, ali nesreće. Morate svima da kažete ko ste. Pa bi ja strašno volao da znam upravnik biblioteke, znate, ko je upravnik biblioteke? Pa ga molim da zatvori oči, tako je, i da nam pročita ko je on. Ne učimo za školu, nego za život. To je za vas fragment. Dakle, čuvajte fragmente. Zašto? Ispostavilo se da je postupak 99% da to zaista jeste. Ako ne sada, sutra. Sanja može s druge strane, i tako, možete nam posle kažete ko ste, da ne bi se više čekali. Ako smete. Naravno da na dobrovoljnoj osnovi, znate, danas morate svašta da pazite, da vas slučajno ne za ovo ili ono ne optuže.
Izvolite. Izvolite. Prvu emisiju, kada sam moj prijatelj Žike Šarenica Dobro. ukazao na vaš pre 15 godina šta ste napisali i on je snimao emisiju. Jeste, samo. Tako je. Hvala vam. Opet sam. Pa dobro sam. Sad je ovaj slučaj. Jel imate svi? Jel imate ja? Da. Ili je dela isto sudbina uvijek. Ne znam. Nikad ne spremam. Šta nikad? Nikad ne spremam. Evo i za kraj, nadam se da vam se dopadaju vaše istine. One su u 90% slučajeva stvarno tačne. Ja sam, kad sam bila opterećena pisanjem knjige, referencama koje nisam u stanju da pročitam, jer čitam knjigu, ali ne mogu da stignem i sve što su fusnote, jer knjiga ima puno. Izvlačeći jednu od ovih, dobila sam plemenita mudrost ne ide pre svojih godina. Tako da, istina je, verujte tome što ste dobili, čuvajte, to je vaše. Uspomena na ovo divno veče. Hvala Narodnoj biblioteci, hvala vama gospodine Pištalo. Uživali smo mi, nadam se da ste i vi i da će biti prilike da ponovimo ovu priču. Dok ja vas primetim. Hvala. Da, znam. Nemam sad tako mi veliki novčanik, ali ja ću da vam pišete. Evo ovdje ću vam ja ovako. Pa da, ovo sam se namenski ovdje.